Mostar 24 Konjic. Česim 6 km više. Znači mi sad idemo prema Konjicu. Znači ovo je sad doslovno sredina tačno. Znači između Konjica i Mostara. Na pola puta vidite. Tamo sad ono što vidimo, ono je Prenj. Nije. Koja je onda ovo planina ispred? Nad džepa Visočica. Visočica, dobro. Fine zemlje tamo. Put je poprilično dobar. S obzirom da je planinski, ovo je super. Sljedeći ulazimo malo u šumu. Sada nam ide jedan autokombi neki u susret. To je baš lijepo šuma stvarno. Kako se bez stijena obrazi. Ovdje je proširenje. Nastavljamo dalje. Jel idemo sad prema Boračkom ili prema Glavatiću? Prema Borcima. Prema Borcima. Znači idemo putem planinskim prema Borcima.
obzirom da je planinski, znači nema uopšte nekih rupa. Da, veliki. Vjerovatno se održava jer ljudi što idu s Boraka, jel? I cijela ova mjesna zajednica konjičkih sela. Šta ide Glavatičevo, šta ima još. Evo se možda odavde malo može vidjeti dole. Se nazire Zlatna dolina. Baš je lijepo. Boračko jezero, koliko je? 8 km, 7,8. Je 7,8 Boračko. Znači biti mi se sada spuštamo na Borke, pa onda na Boračko jezero. Idemo pravca Ruišta. Koliko je pisalo do Ruišta da je odavde? Konjičkoj opštini. Ovdje se jako dobro vidi dole. Baš je lijepo.
11:24. Kula 3 km. Prema gore piše. Što ide iz Boračkog jezera. Samo bukva, ovdje počinju i hrastovi, znači da se klima već malo i mijenja i zemlja.
se da smo u Švicarskoj.